Biya kamal an wala bana ngich ka shur muktamni kana got name of the offices and places kana kona bana ngijan wala gono jin bi channel bi ñu xane de ko ken ko mi ciate ke ngi mi ci bare be chamala shuba ngi je bana ngija ngi mi bumbum ke a important lesson ndera ndero de palping ke lienge bi ci ñu xane de ko ken name of the offices and places. Office maloda loda ni muktamni. Places maloda loda na gwat gwadam loda na gwat. Muktamni kana gwat. Ana bana shuwa wanyam ka dob dande kona ngaikeja. Tuwag na ja. School maloda hangu. Dwell gora. Dwell gora. Dwell gora shwale school. School dwell gora. Hospital ngolodama hospital dwelwal hospital dwelwal church ngolodama church dwelkot kede kono cholbano luak kot ci kono gor de kono cholbano luakot dwelkot luakot jene kele church dwelkot ke luakot ke gwamna jikot la kana paltan mosque jene dwelkot muslimni de kono cholo mo silimni okay de kono cholo dwelkot muslimni chalo mosque dwelkot muslimni la jalam la kana paltan chalo mosque temple malode lodne dwel parliament chale temple dwell parliament chale temple doni dwell parliament la dwell chere ka lwa ko den dini jen mi chala lam din mu kune te wan ko nan chale temple dwell parliament bank malode dwell tower yone bank dwell tower yone post office anguludama dwell jangni wargane post office jen godan la wargan la ka jakaten tik wargadum jeg wujadien buwe ka post office ke buwe ka dwell jangni wargane ni shangne ngol la kan post office la kana use godan gor kano jakan ngaga je jagane yow jagana kwakta tekeji jagana wargane biga jakangu ke post office dwell jangna wargane post office is very important chere ke bank dwell taw yon electric corporation jenne muktab karabaka chwale electric corporation lo nungu muktab karabaka electric corporation muktab karabaka waiter office muktab pini shwale waiter office lornu muktab pini telephone office muktab telefoni telephone office muktab telefoni police station muktab deine kede kono cholo muktab police ni ko police ni kala gangu jan muktab police ni ke muktab deine ano cholo police station muktab deine gwaza meta kon ke jail chalo jail kana prison lut kenin kelam jail ke prison lut ne dwell yena jail ke prison lo na dwell yen gwada la ne ti chidwer yan katen nin gwada la na yan katen mitiram chidwer chelat banan ka jail ke banan ka prison maloda lo na dwell yen jail maloda lo dwell yen chere ka mi chal ka custody ba lo na dwell yen jail or prison lo ni dwell yen court muktab luokni court melude lodni muktab luokni court muktab luokni parliament
parliament lodne muktab kuma mendit parliament muktab kuma mendit jan gwad dan la log la ka lat katen la chira ruwai ni wujmi lat ka ruwai ni wuj parliament muktab kuma mendit duno court e muktab log ni miti am tudar shedir ba luka court duno parliament gwan la na wetin ka dobu dan de wide jinang niam ka jem chale parliament muktab kuma mendit immigration office maluda muktab jali immigration office maluda dun muktab jali mitene de jen wida dien nete mo bo wida dien chek we wida dien chal ke immigrant mi chawle immigration office kene de kona jaltin be dor dien ki be wida dien wada be kan jay ki muktab dien chal muktab jali chale immigration office foreign affair office jen e muktab wini to goal chale foreign affair office foreign chirkan ka jal ki rule to be wida dien yo kule la muktab dan tikitin ba chole foreign affair office muktab wini to goal anyok mite gun mark wida dien ba ka cholban woken ke foreign affair ki chola ke muktabin chola foreign affair office ko tikan ka mark widi ko ken ti chajen widi dan tikitin foreign affair office lodne muktab wini to goal health center lodne dul wal entot health center lodne dul wala tot chi dul wala tot chale health center a stadium gwadum ki stadium lodne gwat kureka gon cholo gwat kureka chale stadium chale gwat kureka library maluda gwat tawa bogne chale library hotel jente kare de cholo gwas kwani ki de na mit de la gwad mit ba you know we go ke mi chale hotel ni shang chale gwad kwani ki gwad to ja shirgaman chal ke lu you know hotel gwad me gwad kwani gwadan mana kwangtin chale hotel ki gwadan cham kutin bo chale hotel restaurant jana gwad mit kwan gwad mi cham ko kuntin me gwad mit kwan gwad mit tikan ga de kana hotel ma da kan dial gwad kwang gwad toje mit tin gwad mi mat ka te ko hotel dino restaurant ma cham mutin lu ngu akwan gwad mit kwan ki gwad an cham ka kwan an cham jetin playground maluda dunne got ngare playground gon ngala god ko na ngartan chal ke playground gon ngare mugur ngar shi we do dien dir ke jogono de nyoda gwad na ngartan show me playground chal playground gon ngar ke gon mashapal mladai ngar naten shop malulo ne tuk an kwa ngakten chal shop bus station lunu gwad torbieli chale bus station jen gwad torbieli ke gwadan la kene shungtin chale bus station to kon ke railroad lune duop gattori la duop dan la gattori la kene jel ke chale railroad station chale duop gattori to kon ke airport malude jena gwad renyali gwadan renyal la ka togotin chale airport ki gwadan la kadine jeitin chale airport gwad renyali ki de chole tiar renyali bo airport gwad renyali chale airport gwatame market malude gwad koka kwakni chale market gwad koka kwakni chale
market gwat ko ka kwang theater me la theater mulude gon ngare theater kan ko to kon la ngwan ka gwi ketin ala ka gon ngar munganatin da ta gwat ngar hit ke comedy ni ke gwi ke video nitin shwali theater gwat ngare museum mulude gwat tawa ngwani tewal shwali museum gwat la kwakte wala ka tawa ko tin shwali museum do no gwat tawa ngwani tewal ena museum gwat tawa ngwani tewal cafeteria mulude gwat matchaine cafeteria gwat matchaine ke gwada na longten branch mat ke bun ke ba mat ke shai shwale cafeteria ke cafeteria lonne gwat matchaine mishi tuk en listen me ka cha gwalong dio jeno chrodo kabaka ku goro jin be subscribe ka bi nyaka ni ko kien tin kon ke channel no language school ban nyoje ke ngi dadien ya te kamal